Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Hoben. Adinan dinakamat ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Dildilawendak, gapo iti kinabayunabed ko, ken kinalaing ko nga agpaimportante. Ngamjak ingkaskaso dagiti mang dildilaw kanyak. Agingga, anay kanak, iti pagnakman. Bueno papagayam, intay dinggan ti pakasaritaan ni Hoben. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay kan aya, Hoben. Anya ngay ti malpas mo, no nakabaybayag kamat nga agunggunay. Ultimo mangan kat nakabaybayag ka. Aldawan, awan tumanan malpas mau. Anyan to nga iti oras amapan kay jay talon. Anya ngamin ti pagaburidwan nyo ayatatang. Malpas to kadilat ta ti trabaho iti talon. Kaanon to ngay? Nakaraap to aminen a tao. Si kalangan ti saan. Kat anya kumangay. Tinapatag makaraupak to. Apay, kompetisyon ay ti panagraap. Hey, Jack, amukan ka, Hoben. Idi makatrabaho akpay iti talon. May saak akasapaan a makalpas iti raap. Hangam ita, ta si kalangan ti agtrab-trabaho iti talon. Si kan ti kaladawan a makalpas. Apay, at dagunggunayo aya ama itad no umuna kayo a makalpas. Una, ngam umuna kan tumat nga agapit, no umuna ka a makalpas. Uray maudi ak nga agapit, tatang. Awan mo't problema ka. Saan mo't namaksayan ti apit ko no maudi ak nga agapit? Da kayo lang ti agar aramin iti problema, tatang. Mapanmunto man buluden jay bigao ni Nanam Adelia, Hoben. Malilipata mo nga minti gumatang nagpaili ak. Talaga abumakit kayon ta adun ti malipatan niyo. Magunay ka nga ruden atag taupak iti mailuto abagas. Awan isa ang tayawn. Agure kayo mo't kasangsangpet ko lang nga naggapo iti talon. Aginanak pa'y mo't Unay mo daytan. Apay, makabannog aya jay pangibabaon akken ka. Aginanak pa'y biit nanang. Di kay kadimang dagdag. Awan nga rod isa ang kaun. Ikandag iti 5 minutos nga ginananang. Kalpasan na, mapanak taon. Ayan nga itay bigao ako nakabuludam. Adda nakaunaan ang bulod, nanang. Nunapan ka kumangamin idi babaon ka. Di si ka kumatiim mo na nakabulawd. Anya nga rod nga ikat na ginanaak mo't nga rod. Anya nga rod ti pagtaep ko ita. Mapanak madamdama iti balay dyan ng bulod, tamapan ko alaen, nanang. Isumot imbaga ni Nana Delia. Mapan ko ratan sublatan di bigaong impabulod na. Ti anyan to ti orasen ngay amangan tayaw. Tinapatag, mangan tayo. Oray maladaw tayo na mangal daw Unangam kasanon ti panagtumar ni tatang mo iti agas. Ay kat agtumarlatan Saan nga rod amabalin nga agtumar iti agas no awan karga ti tiyan na? Di mangan pa'y langit ti saba tapno ada karga ti tiyan na. Mabalin ka di jagkid daw iti pabor, Hoben? Anya day tawela? Si kaman langin ti mangitulod kanyak ijay palengki. Kan sukunan naktumatan, apaman ama kapalengki ak. Day talaga yam. Ita ka din? Ngam pangaasim tadinak manen pagurayan iti mabayag. Wen, alang araw, mabit lang tagpalisak. Sigamat ti masabat ka, Saan ka day asika ti mangsukon kaniwela? Una na, apay ka di. Anyat orasan ngam adda ka pay laeng ditoy. Amangan no urayan na kanti anak ko ija palengkay. Kasta ka di? Kunak ano mabayag pa'y ama kapalengke? Ay nakapalengke day jayan Anyat orasan. Sige nga na, tamapan kong sukunan ni Wela.
Sigurado nga agpupungtot mananday jay. Kanayon kala amala daw amang sukon kenkwana. Ay kat ano san na anana? Tinapatag, sukunag. Wen nga manumat nga oras apagururayam. Aguray lang matkaramidin na. Saan mo ta makabannog ti aguray? Ay awam maun. Mapan kakidain. Jak amaw no anya ti kinay kayat ti anak ko ken ka. Apay, di yung makita ang nagwapo ak na na. Dahita, ti kinayat ti anak yu kanyak. An-anwan na ngay may takinagwapaw. Apay nga. Awan ba't ni Wela dito nagtulagan mi apagkitaan? Saan pa nga ta nakapalingke? Nay, nilay kamat ti sumungan. Padasak man ti agdamag no nakita na ni Wela. Ading ko, nakitam ka din ni Manang Muwela? Nagawi din ama nung. Itay pa'y nga orayan na ka. Ha? Nakilugan ka ni Manong Elias. Anya? Dahil siya manan nga Elias, tinagluganan na. Win tamasyan ka ni Manang Wela. Nagbayag nga gururay kan ka. Kasta ka di, ading. O sige nga rod, tagawid akon. Manong, agawid ka matlaangan. Ang mga numabalin ang makilugan akkan ka. Sige, ading. Umikan, lumugan kan. Nagalasmet tan ti aramid mo, Wela. Nagpasukon ka kanyak nga naglugan ka matgaya man kan Elias. Siyak pa'y ita tinagalas ti aramid na. Pinagururay nak iti 2 oras. Awan na trabahok iti panagururay ko kan ka. Sa ita, agungat ka no naglugan nak iti sabali. Inuray naklatta ko man ta nagtulag ta matasukunan ka. Anya ti kayat mo ngay. Urayan ka, ginggat malam. Saan kala ko man na nagpasukon kanyak, naglugan ka matlangit sa bali? Talaga asanto na maulit. Gaputadyak tunpulos agpasukon ken ka. Urag pasukon ka, saan kan tumot na sukunan? Ay, si ka lang arudan tinakabasol. Si kapay ti adaganas na anapan nangapakan ni Wela. Kaputay suti sana ng tungpalit tulagan tatang. Tulagan mi asyak ti mang sukon ken kuana. Ngam sabali mo tinagluganan na. Ta 2 oras ka naw anagururay kan ka. Uray pa 5 oras anaguray tatang. Isulat ta ti akin basol. Ay, mapan kakid di agkid daw iti pamakawaan. Amangan kat no day tati pang sinaan na kan ka. Uray sinanak awan bibiyang ko. Isu tinagbasol, saan ka ta siya? Si kamad gayam lay ka. Apay nakaumay ka dito balay? Ada ngamin papaibaga ni tatang. Anya day ta? Ada ka numanin pag-ekstraan nyo at trabaho. Kasta ka di? Kaano ka no? Inton bigat ka numanong. Agkita kayo iti 6:00 iti paradaan. No kayat mo ti sumurot. Sige nga rod ading ko. Ibagam ka ni tatang mo, takayat ko ti sumurot. Sige nga rod manong, mapanak pa'y. Nagbayag kalakit din nga agkapay. 6:00. Saan ka di ako nanilay ka nga 6:00 kayo nga agkikita ijay paradaan? Urayan dakmot lang dagi jay nanang. Saan da makarubbat no awanak? Tapay kumamag. Kaputawan makatrabaho iti trabaho. So nga urayan dagi jay. Ay, naglastukan nga agsasao. Agpa-importante ka mag. Madete kasta anak ko. Apay, nasaya at tariknam asikati urayan da. Alangan nga rudumbat nga arab-abag te kape anak kapudpudaw. Di sinapam nga rug kumati nagraing. O di kurang matantiturog ko ama pa nagtrabaho no sa paag ti agreeng. Di sinapam nga rug kumati naturaw. Diyak mat nga rud makaturog anasapa, nanang. Ay, jakamukan ka. At dalat ta irason mo iti amin nga ibagak. Makaamu ka ano panawan da ka. Didak ngamin taktaken Karkaro bumayag ti panagkapik no kasarsarita da. Apay manong Hoben, anya ti masapol mo? Kunak man no simurot ka kada tatang. Kat no awan mo't datatang mo iji paradaan itay na panak. Kasano kumaakunam nga awan? Kat nagsapa ni tatang anak kariing. Awan dangarod iji paradaan. Anya oras anapan ka aya? 7:00. Saan ka di ako naka 6:00? Bidak lakid din inuray. Anya?
Kasano ko mga urayan da ka, manong? O, di agpapada kayo na maladaw iti trabaho no urayan da ka? Anyamot tan. Kung naklakit din no orayan dak. Saan ang mabalinti kasta, manong? No trabaho agseryoso ka. Laklakayan ka ba yun nabad? Kunak man no adda trabaho yaw. Pinanawan dakmat nanang. Aya, kunak man no kunam nga urayan da ka, tawan makatrabaho iti trabaho. Masurunak nga ro, iti panang panaw da kanyak. Asinaw ti pabasulam, di mo kayat ti mabagbagaan. Sayang pa'y da di trabaho. Talaga sayang kakaisuna ang nakalpas kan ang nagraap. Awan una yan ti trabaho iti talaon. Masurunak talaga. Awan sa bali apabasulam, nudi ti bagay. Iso apang nga asim, taik katam ti kinabayo na budmaw nga gunggunay. Manon nga aldaw, adi ka nagpasyar iti balay dawela. Makamumot na iti biyag na atatang. Nasakit tinagam ko, iti sana pananguray kanya kidi. Kahit awan plano maun ang makiinayos kan kwa na. Makiinayos aktaw, enton mapukaw ti sakit tinagam ko, tatang. Kasanaw, no di na kanton kayat. Imposible mo't Di nakmasinaan ni Wela, tatang. Nagpigsamat ti pamatay, di nakasinaan. Makasapol pa'y ay, tikas kanyak mo, no makisina kanyak. Anya kumangay matiadakan ka, nga awan iti sa balay. Kinagwapo, tatang. Nagaduditaan nagugwapa o ngamsi ka. Apay ngayon na. Saan mo tan nagpapaitulod ka nagpaspasukon kanyak ni Wela? Kanay baga namat kanun ka, asaan ton apulos nga agpasukon. Kanay baga mat kanaw, asaan mon ton asukunan. O sino nga iti mangitultulod ken kwa na itana na? Ay ka ni Elias Naimbagpay ni Elias, ta saan abayo nabad nga gunggunay. Masukon na adagos ti anak kaw. Saan akasken ka nga aguray iti manu nga oras. Umayak tuman makisao ka ni Wela? Anya pa lang ti pagsaritaan nyo ngay. Kaayan-ayat ko pa lang ni Wela, nana. Kaputa saan kami pa yan nagsina. Apay nga da ka dito Apay adamagam. Saan ka di akaayan-ayat ka? Saan tapay mo ta nagsina? Anya? Panagkunam ka di kat kayat ka pa Saan tapay mo ta nagsina? Saan ka na kayat? Gapo iti inaramid mo kanyak. Imbis nga kid daw ka iti pamakawan, si kapay ti adaganas na makiapa. Kasalumot ngamin kat di ka makaururay. Saan ka apagan ano nga urayan, Huben? Gapo ta damat si dadaan amang itulod kanyak. Kahit agsinatang-arudan. Nalawag mat siguron tinakunak. Saan kan akayat? Gapo iti kinabayo na bed mo alalaki. Anya nga iti sang-sangitam. Talagang awanan namnamang agsindubyan kami kaniwela na lang. Gaputan, nagkasardan kan Elias. Anya ti pagsangitam ngay. Naku namat nga awan na sakit abakrang mo no agsina kaya. Kung kunak lang na dyan anang, kunak ngamin di nakabalan nga isina ni Wela. Nagkamaliak may. Ikatam nga may hindi taog alim, ang naglaing ka nga pa-importante. Ay, ayat ko unay ni Wela na nang... Italaang nga bagam day tadan asawa ni Wela. Agbabawi ak. Kaputa pinaluspusak ti babae nga ay ayat ay... Aging gaita, numakit-kitak ni Wela, nagsakit tinakam ko, Mr. Lonely. Gaputa aging gaita, ket ay ayatek paylaan. Ngem nagkasang taddan asawa na.
Agbabawi akman ngem awanen ti maramidak. Tuy pagayam mo, Hoben. Agyaman pagayam Hoben, iti dito pakasaritaam, ket ti makunak, nasken lang alipata mo ni Wela, gaputa daanan iti asawa, ket aramidam latan aliksyon, dahito yan napasamaken ka. Amumon, amadi, ti itden, dahita nga ugalim. Isu asursurwa mo nga ikaten, ti kinabayo na bed mo, ken ti kinalaing mo, nga agpaimportante. Bueno papagayam, inka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ni pagayam Hoben, adinan dinakamat ti address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.